David. Bathi bomthetho. Iniyabe lifunani so? Siza kubamba ndoda. Vele ndila vele ndzathatha wena. Mina nyabe ngithatheni. Wena utshontshe izimbuzi. Ufuna ukubamba usigebengu esikhulu. Kanti banitshela ukuthi wena uyatshontsha. Ngifuna ukubamba David. Ngifuna ukubamba. Enzini David. Odubula wena. Ufuna ukubamba. Ngizantshontshe mina lokuzimbuzi. Angikwazi. Wayefanele mina ngithathe izimbuzi. Ithatha senzani imbuzi? Mfana wena. Kanti uyabusenza njani so? Uyabukuthatha lokho kwimbuzi lo. Ndoda. Ngithatha ngizimbuzi. Ithi ulandise le. Mina yabe fica intambo le. Yabo intambo le. Yabe fica intambo, yabe ngiyithola intambo le ingenazi imbuzi le. Abe ngiyithatha. Ngabe ngiyithatha vele ngifuna uzoyisebenzisa ngizafasa imoto. Yabo. Manje umuntu womthetho la uthi mina vele ufuna umbopha. Umbophelani? Intambo yethu ngithatha intambo ngiyithathile vele. Wabe ufuna uzofasa imoto. Mina lawa sitshontshe, uyazi ukuthi mina lawa siyagereza, asitshontshe. Bantu bomthetho, ngicela limiyeke. Akatshontshe lo mfana. Ngikulandisa. Yabona lo umfana vele uyabe uthatha kuyobe utshontshe izimbuzi. Uthatha izimbuzi zabantu. Yokubopha. Awubamba mfana. Manjani? Akusona isigibini lesi. Mfana wena. Wayi uthathile ukuzimbuzi. Buka manje uthathile intambo vele bafuna ukubopha. Mfana manje. Uyandisappointa ne? Disappointa. Uzuyithatha. Umfana lo mfana.